Penumpang yang terhormat, selamat datang di Padang. Silakan tetap duduk dan menekan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna. Mohon tidak mengaktifkan telepon genggam Anda sampai Anda berada di ruang kedatangan, dan apabila membuka tempat bagasi kabin akan berhati-hati supaya tidak ada barang yang terjatuh. Sebelum meninggalkan pesawat, bisa kembali seluruh barang-barang bawaan kabin Anda. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear passengers, welcome to Padang. Please remain seated and fasten your seatbelt until the captain come to complete stop. Please do not switch on your mobile phone until you are in terminal building, and please pay special attention when opening luggage bin as some items may fall out. Before disembarking, please check your personal belongings so that nothing is left behind. We'd like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kembali sebelum ruang transit, kami silakan Anda untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang kabin Anda. Terima kasih. Transmit to all transit passengers, please proceed to transit with your personal belongings. Thank you. Pada tanda disambut jelas, Cek.